Komiti ya palamente ne tsenetse dipuisano tsa matsatsi a le mabedi le bommasepala ga mmogo le lephata la tiragatso ya molao kwa Mbombela. Bommasepala ba porofense eno ba aparetswe ke dikgwetlho tsa thebolelo ya ditirelo. Gape go begilwe bonweenwee jo bo kwa godimo mo bommasepala ba le robedi. Gareng ga bona ke ngaka JS Moroka go go dirisitsweng diranta di le dimilione di le 18 tsa matlole a namololuba go epela badiri ba mmasepala le bakhanselara metsi. These are serious allegations that largely are true, are there, and they must be followed up. Fela di diriswa le tlhalo ya dinonofo tsa go dira dipatlisiso le go sekisa ba ba molato ke dikgoreletsi. There are killings that are perpetuated in Mpumalanga. People are getting killed, and then the information that we receive is that it is because of these allegations of fraud, corruption, and so on. Lefapha la dipuso selegae kwa Mpumalanga le solofeditse go tsaya dikgato. We want to request and urge mayors and municipal managers and whosoever councillors that please they must do their work with due diligence because people vote to get for services. Komiti e kupile di-Hawks, SIU le NPA go potlakisa dipatlisiso le go tsaya dikgato kgatlhanong le ba ba tlotseng molao.